Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning qalamidan Oramza ayında mına endi Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi jamiyatining Zikit korporativ qo'rini bas meshitimiz o'rtoq meshit Bekiraka meshitning atman Mang'istov turg'unlarin Oramza ayini qutlamoqchimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisida kelgandek, jarta qurma berib bo'lsa-da, o'zlaringda tozoqdan o'tdan qutqaringlar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kelgendek, hasiyetli Ramazan ayında kayrımdılık iş жасаулар 10 eseden 700 esegesin eselenip жазылат dedi. Сол сияқты бүгін hasiyetli Ramazan ayında 120 адамға осы қайырымдылық қаратып, осы адамдарға ауыз аштырайын деп жатырмыз иншалла. Al osымен қайырымдылық шарамызды бүгін Құдай қаласа аяқтадық. Мынау Алланың қалауымен 120 адамға қайырымдылық іс-шара көрсеттік. Құрма су мен иншалла Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Зикит корпоратив қорының атынан иншалла сіздерді осы Рамазан айымен құттықтаймыз.